Tanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, Manang? Wala nang. Umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yung agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Uray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan minto mutlayang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rod. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak Maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan Maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti Biag iti abroad Maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko ito manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni Jabrod. Wan mat nga men, Maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adda nyawid mo a babae. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga ro nanang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito balayaw Manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarot na saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ijay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem? Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matis wildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga roda gijay ko kumarik, ta naggagagat na asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh. Kat naimbaganan dyan sakit itiyan mo. Ada pa'y basit. Hanggang simbre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildo. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permiti sakit ibagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad Maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit?
Anyat gatangam insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanong ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako nga gluto. Nabanong ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na nakitak ni Maneng a manugang tay jay. Madama ti merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan ni ti pansit. Agasam ngay dagit nga order na. Kunamela na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot ko ma. Ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit dia. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na melan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumitlat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Oray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa ta isat mo. Nay, adan samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang man paray. Pahayan nakpay. Wala mangan ka. Ta isyat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasi ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramiden na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yun ti overtime ko. Ano sakta agrig-rigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbaga kaw na nakaw. Sayang, ti pawpawit mo, no panoy-noyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwana. Kasaok tumanda dyan nga Maning. Hello, Rina, bakit? Ano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtita kay ito'y Maneng. Apay manan ay bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Nagsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Ayat kong tagawid, nga manano saklang ito'y.
Bakit? Kayat ko nga makaurnong tayo de kwarta. Iso nga na ano sa akin toy. Pagkatapos, kasa dararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadaman. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda yung store. Apay hang ka nga aglot-lo to. Ni, nagkuna. Naminsan mo la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan manay. Manay po tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabas ta mamatilatan iti idandanon daken ka? Bakit? Basta agtrabaho ka ladta. Tapno damat kwartam. Hang ka nga agdanag ta agurur no nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadak sendak. Sana po no nagita anay danon kan ka Rina. Sige tani agtrabaho akmanan. Nagsakit isikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo. Nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito yung tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta ideya mga sa asikaso kang kwana. Kanayon pa ideya ma-hospital. Wan nga ron Sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikonak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pay. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanam. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tanda mo trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti dayta. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nana. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwartam, Bitaw. Nay, apay, manaw timpaw iti anak ta. Dito laang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Layunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausar mo ay. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay kahit kasano nga usarag, kahit awan magto daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas sa mag. Peke mo't na dyan nga aircon. Nagdaklan iti picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam.
Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit nila taw. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbartag-bartag nita kan agbababaay. Adto dili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay amman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta ija abroad. Bay-bay ang natakot ada dakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pailaan ka, bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsyento tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak kita, ta pagbayad ko ito sa bangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Alala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. Lukas ta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo tati panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamay tapadaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga taag abroad. Hay, banog nga kan na yon. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayo nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pala nga minsinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga ro dan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayat kan iti mayat nga biag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Sa ano sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na ko maamangay ayo kan ko na. Ay ayatag ti anak yu.
No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kuana. Wen met nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napintas sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, wan nga rodra At nanay, isong ti umawag. Ay, isong bata mo lakay. Wait. Hello, Nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ik kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kano makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta ida kan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Anda mat manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakit nga asawa na? Ada middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumatgamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti sasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Sino man ang di babae nga insangput mo dito'y balay. Nang sarsara ka manan iti dayjay Reggie. Ni Nicole na dyan anang. Inyawid ko mat inin iti balay ni Nicole. Jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayak dayjay nga agbalin anobyam. Nanang. Maminsan pa'y makitak dayjay babae dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya.
Sales lady lang dayjay anak ko. Dito mo lang makatulong kan kain to nag-asawa kayaw. Jak kayat amarigatan ka. Magkita kalangan iti sa bale. Jak kayat dayjay. Alakit no kastad ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surutam ti pagayatak. Tapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richay. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasa utiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam agdesisyon para iti bagyam. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin na swas ta. Sumapol ka langan iti sa bali a pakirelasyonan. Takas takmat. Talaga siguro saan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Ti ko namkit di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit yan. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban iti inam. Pagan anukmet nga iti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man na di a babae, oh. Makita yo ka di? Itakla ang makita na dyan dito yung lugar tayo, ah. Ni Tyra. Kanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaad di Manila. Ngamit, andan sa trabaho na dito yung lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasag tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapid rin. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikriknak anggal. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la ko maa. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan kaya, sabong, parakan ka. Ni, tay samat lalakain asabong dayta. Ha? Ala, sumrag ka. Agyaman na ka din. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramo tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ti adupay apasikot-sikot. Kwa. Kayat ka nga raman. Ken? Day talaang ti bagam? Nakasagarak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga mo natiriknak Anya ti amok, naman nagdakdakas kagayam, kat adadakas sa panggap mo kanya. Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rod aguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa amwa na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunan da kayo dagos. Makaurayak ading. Sa anak nagdardaras. Naalag kon ti pensyon ko anak ko. Kita amanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mutan iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabanta ni Uncle mo a Loreto. Ta sigurado adita mo't la maibos ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Ay diyaman na ka nanang. Talaga mo na. Di yung malipatan amin na paborito. At danto isud ko itong sarong karak ni Tyra. Nanay. Apaya, sino man anday tatayra? Tay ka barbaro nga armayok na nang. Magusto ak nga tamot lahat. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Kag bali na parikot chokin ko na. Diyak pa'y maipasyar dito ta dinak pa'y mat inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman, tamayat ti trabaho na.
Dakkel nga tati sweldo na. Diyan ka muna nang. Mamuan tayo to ano agayan ayat kami. Tayra, agar-aram sa magkang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti dayja abarutan na singpot. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray jay gapo iti inana. No siya kamay sante. Jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. No kas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay dari iti pagnaudan yaw. Tamangan no kalbaryo lang ti biag mo ijay balasang kaw. Ay, jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ton. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ton nga ubi nga basit. Sapay la ko magarod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ati panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Diyak nga rin mo, no, danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik na. Sa bali ni Tyra, karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos, no, danamnamak karakwana, babanti tigtig na ida. Angam ni Tyra, kasla suplada. Angam ket di, entertainan nakmat, no, kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada, nagiti babae kanakan. Wan mat katiya, angkal. Naklunan nak ni Tyra, pakasara ka dagos. Now, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan, pakasarak ni Tyra, taay ayatek launay, angkal. Oh, agyaman nak Tyra, kunaklakid din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan na upay kanyak, Reggie. Apay ko maamaupay nga ay ayatin ka ngamin isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak. Jak kaya ti maluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo panggap ko mang lukukin ka. Ipakpakaunak laang. Tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra, promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kiti balayaw. Inton bigat, tayam ammo ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo na iti pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti daytoy. Kinapudno na. Italaang nga danang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita, kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra, nana. Anya, kasar adagosan, nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaran ako na yun. Ay. Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka kailangang magkanyak. Makiwin na swasa kon kini Reggie no nyat kunayaw. Saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka no, kidin. Nabiit na pa'y iti kaayan ayat na. Ikasar na ka no. Katubay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayat na lakit day, palubo sa maon. Kaya't ko kumangarod mo't amaam-am mo na imbag jay agbali na manugang ko. No ngay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo tasikati makidin na? Jay mo't anak mo. Isabay ngay so tagdesisyon para iti dayta kabagais. Apay Reggie. Di pa'y nakariing tayo asawam, anya turasan. Nasapa pa'y mat nanan. Bayan nyo lata maturog ni Tyra, ta day off na matita.
ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalin ti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na ka ti asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanao matitay. Kumanabtuog pa'y amin na kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awanan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya tikas tagalag ti katugangan. Amo na maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't na pagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan tikas takabalay. Isa lumasin talangan ni tipag na edan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa'y nga umuna ka ni nanang dahi ta abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahi ta. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa'y ka ni nanang, no masapol ang masukatanan ti washing machine. Amangan no masaer tirig nana, no sukatan tam iti baro. Anya? Ni nanang mumanan? Apay, anya ti parikot dito. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami na kiti merienda. O may murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan alalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, o may kantag merienda kan. Hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay ngay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E din to tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay da ita. Tumakder ka dita ko na Reggie na eh. Wano iwas-iwas ko kan ka na tiwalays. Sala mabalin tikas ta kanyak. Uwan Tyra, bakit? Inak aglaban. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yung kuana. Di makkalabunjing na tanak yaw. Nita, agole maka, saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan nanang ngam siyak ta asawa na? Iso siyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas ti panagsasaom ka ni nanang Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro nanang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong pala ni ti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amangan no sinaan kan. Ni, saan dinak panawan? Wala. Surutak amin na pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudan di ti kwarto, kasi katagluto iti pangrabian ita. Saan ko man anasken nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka wan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No amukla akas jay ti ugali na. Diyak ko man immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman nakiasasawak ken kuana. Awan pa'y serbina nagdakkelan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumot lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kalat tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim. Mala Reggie, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay naman nung Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday di at Tyra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga oray si sasango ak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon bakibiyangan diya kasawa, Diyos ya ading ko. Basol mo mutlaeng
Ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo tantay asawan Isursuro na laeng itirumbang aramidin na. Saan apanangander dayjay? May sakam at kanulungan pa'y tiarami dayja babae. Kat pudno matibag bagat. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikamangan na. Nagmayat mo tibiyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tajay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na Imbagak mo ta sigudan na nga ilaba dagiti murang mi tapno sana maurnungan. Ngamdimot dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang tiyog halim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan ta anak yun nanang. Isursurok lang itirumbang aramidan na. Tabi na ibayan nyo mo't ngamin. Di makkel ngawan na pulos tam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayanan Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isa pasensya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni saan Araramidak mo't amin na kayat mo Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wano agbatik ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran, tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamjak ka ba ulan ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay sanan. Tayson mo layuman mo amin iti inam. Ikarek, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ka. Di ka ag motor, tanabartag ka. Igil ti tulbak ti motor. Ako wala ako nung duyutan. Bungag ti saraming nagititawa. Masa? Uun, anak ko. Mabita ang arod. Ag-helmet ka ang arod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay ngirmawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da i-hospital ni Reggie. Nadisgrasya, nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Ay sagana ka, tatagasin ka. Mapanda i-hospital ni tamot laang. Alang arod, Manong. Ay najay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napindaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti Rupam, idin at isgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't kami na nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam rajay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam rajay anapasamak. Nanang. Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. Nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakastoy. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na, ta-fresh pa'y latisugat mo. Adu nga minti na dait apa sa tarupam. Adlan adi nakayat jay asawak. Takastuyan ti Rupak. Da kayo ngamin. Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun, Nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay, ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko iti Biag ko ti babae ngayon ay ayat ko.
Naimbag nga oras mo, Tayra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tayra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo, iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika tisapsapulan na, balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni jay balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kas jay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabait lang ang tagrubwatak, nanang. Unay kamot ngamin Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu iti kastay alang ako. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan ka iti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman tayra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod, maklunak nga ta ni nanang mo nagsubliak di ti balayo. Urekas kasano, kayat kang asikaswan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan Tayra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalabas. Katagyaman ta saan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanan dakmat ananang. Aklunag ka naglablabasak. Gapo iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan kala na nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanen Tayra balasang ko. Kat ikarik. Diyakon pakibyangan ti panagdenayo nga gasawa. Nanang, kurang pa'y matibos-busak a kwarta. Kasanungatan? Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag da kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatyambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang. Da kayon timapan. Tamabainak maumasidag kini Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepasak latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanya kon. Awana ang di kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramatak iti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay sana nadidigra. Ay sawan latang mukaon. Jakpat siya na makabrod dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, Manang. Nawan latang mukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka. Isa pasensyakan garay. Sige nga rod, Manang. Agyaman naklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad nanang. Imutang kakankwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipag na ti papeles ko para abroad. Basit la panaganosan. Maka-fly takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan. Ta si dadaan at umulong. Ngamjay mismo akabsat ko. Naimot. Bayadan tamot. Saan tamot adawatan. Ala, baybay anyo nanang. Ti amon siguro ni auntie sa anak ama ka abroad. Iso ama butang ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kuana. Wan nga taa. Alang arod. Say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko.
No kasta, agap apply ka mat para abroad, insan Donita. Jak pa rinug yan, insan Gracia. Plan-plan wag pa ilaan. Rugyam kit din tapno malpasan. Awam mo nga rod kwarta, kinsan. Awam mo paggutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko, insan. Tanagrigat ti biag di ti pagilyan tayo. Makastruk kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod, insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsin. No kasta, makabrodan dyan anak. Mau ka ba, guys? Wen manang maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan ko na. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran itatid do ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagi. Ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Agad, kaya't na nga tatagbalon iti daeng. Ah, Pabalunak man iti daeng jay ka anak ha. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. ay jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak tayo pa ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay dinaming sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agananad kay ti biyahim. Grasya, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas drao mat dahi akabagis yun nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Wun ta idinaamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmutan. Kitila mait-itid na pa yung ipapabalon kanya. Ay, jakman ambo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagadudya inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat nateng. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Kanadagsen. Ibatik dagijay. Yung diyulatan ibagbaga Tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga roda anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamot ta agaply ng awam magkwarta. Ay kat no, interesado ka ha, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, oray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Ta oray sa gabasit no maurnaw mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrowd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita manang maray. Ibaga amta saanan nga gabrowd. Gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kita namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panay. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti damin. Adu mo lang amang ti kwarta dang amsyak.
Tano siyak, ada nga minyor ornongak. Isa pasensya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano itibusbusang nga aga bro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, sa isaya atong nga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod atatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak. Bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday. Donita. Agam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kanadamo dak kalabagahiyaw. Agabroden to'y kaanakam manang. Iturod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uray saan ang tadaing, ante? Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manut swildom ijay ngay. Ay, jak pa'y amwanti. Oh, imposible mat adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay makit de. Akait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupang ka man dunita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wan. Di ka granag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga rod auntie. Nala, urayan dakpit inak mangala iti balunam am merinda am mijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasan api manaw tatang. Ngarod sapay agtaray. May dugmam to lang asa. Bigla matasiming pa ni auntie. Nakasupsuplada idi umututang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan na niya ti makitam kan kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pahuitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubi ka. Itan kanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapaylaan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagi suruday, mano ka dia bulan nun ni Donita ije abroad? 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mo nga rod ti urnong nan kan urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na iti impaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami
Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Ha? Kano kayat mo ti umay ka mga na balay, ta agluto akiti pangrabyan ta, manang. Ay, kwa, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay, ijay mo restaurantan na. Alan mapantay di sintro, tayo ijay tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kuna da nga road. Ay ka, mapantang arod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog ka madlaang, manang. Ay, wala roday. Ay na, iso na laang ta. Problema nun nyaman ti masida into nagsapan. Dumagas taman iti palengkay roday, tayin tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengkay ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na, kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Anun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray ag text nga rod kanyak. Sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. Anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas a masida. At dangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayan na kadagaya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, lumaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamita ta nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na matlan dakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Yala, awatin talatan day kabsat ta ading kao. Saan ta kumaagurguraan? Saan matkit day, maibagaklaang manong. Hello, nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kastaya anak ko. Katuon uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ha. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kuana, nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kuana. Ngam, syempre, at adulata ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng. Nagsapa ka ng malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay ko nam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Ha? Uwod manang. Malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapankalat ta iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayak langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na jay para kumakanyak. Kano adan jay package, lukatan tayo adagusan, garay, tanay, dardara sa akwan.
Ay, daytoy. Kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy. Ay, adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, Manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta, para ka ni garit dagita. Kanakanta mo di nagpawit. Awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na ta naala kong tay kukwak. Tay kumalang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam ani garit ti mangted ka dagita no ikan na ka. Apay aya pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalin ti agdamag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kuana. Itulod mi ko matoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y lang amin ti pangibat-bat da iti paw ita para kan kuana no daduma. Kan may sa imbili na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wan, siyak ti inauna kabsa na. Sige ngar na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, tada ipapirma ka na kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simang part, Manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo manan. Uray kompormento la maitad mo kanya, kaw. No ikanak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tayo package. Ang yaman Nasayak nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Ay, awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kan nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasaktiin mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, hindi napan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakkan ka, asigo da na nalukatan na simang pati package mo, Roday. Apaya siyak ti pagdamagam ngay. Diyan nang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang. Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. Mala. Di ka nga rudan agungat, Manang. Nagdamagaklaang. Saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipam ko at antisan niya pag kinaawatan ngagkabsat. Kasta oray ti pungtot na kanyak. Nagdamagaklaang matanak ka. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day jay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo dun. Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan niyo, tatang? Day, imadumot ti tarakan mo aburias, Manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo ti kulungan da. Wan Kat, sigod mo't ngagtartara ka nakitibabaw.
Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idititarakan mo. Ngum imadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknag. Iso gimatangak iti adu at taraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag Nene. pinastoy. Apa yan, manang maray? Anyat sang sangitam di kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Ha? Allah, naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakida nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanun nga tipunag. Hawanan nalugi aklauna yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagado ti ginatang mo atarak na. Hawanan, di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensya. Mabutbuto nga kajak maawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Barang maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Anyat ipudnaw. Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawamalang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagais. Sapay kumata mapakawanak. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Intun nga minsan tulangan. Adapay nga min lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton pigan. Ala nga ron Un gayam. No saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdekta. Ha? Sa dinong hay? Sikaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam sikat ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di tibengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide? Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. Wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na ngay. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy,
Padak matla saan ang nakapagturpos iti kulehiw. Ang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Ni, anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Yung di ba ni? Adapay mo't next time ako nada. Nasapa ka mo't anagawid ita anak ka. Ang dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niya. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Naklakid di ammo tiyar aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla burido ka. Ha? Ni, saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamo langan tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agorder. Oh, at ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay, agda tinidor. Asano na ita? Sapay jak amo ti agtinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Ni, saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan matkit di? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang araramidam nga Mangantan agtinidor ka. Atoy. Agyaman na. Ay, kasano nga yung aramatan to'y tinidor. Ikarigata. Tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tiyar aramidin na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak in kagara. Jak na kontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nagdadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawit tan, Jordan. Kunak man magpasyar ta pa Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si Maduta ko. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid ako. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na ako nga gawid, no di mo pa'y kaya't gagawid. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaos Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karni. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana.
Nagrabaw mo't arasunan, anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din ha. Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karnya asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga kamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day ja Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, de mangibabay, no di na ang mutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara-sudos, beshi. Agpanunot ka na imbang, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidam diti balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsong batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamot tan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo't ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot kag tinidor. Ibagamon nga ignoranti Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apangisinaaken ka. Kaputa ay ayaten ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday ja Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Ay kitpudno mat ngamin. Tadi kamot ngamin agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Gusto lang tinaramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental kamot. Nay, an-anwam ti ado at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay plano makisinubyan iti day di ababae. Eso ngagpraktis kamutan ngag tinidor. Sana na nang. Sana para ken ko na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti feeling perfecto a tao. Ay saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Na maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaanumat ang makirelasyon ka manan. No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabang ibang abarangay tinobya na ita.
Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ang midwife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti maisa ang midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan, kaya inyawin na, Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga ron. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, ada ka di matan nobyo na. Si pundang break na kan Jordan, awan matan tinyam ammo na kanyak. Kat, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya matan ti plano na ti Biag na. Ang mga nugasat na ti agbaak. Kasanumat nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako na iti kasukat ni Jordan. Taga-ano nga imat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasar diti balay tapno maamamok maid. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Arayo matgayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na ano sam tinagbiyahe iti adayaw baraw. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdam at agsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jak agmerendan. Dakay latan kiray. Napsugag pa'y. Mamanakaw. Nasabali ang adlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwa mitirigat na jay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindatay aw. Natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang ang udar na replyan? Awag ka pala nga awag. Saan ka mo tasigot akasta Pag-breaktan. Anya? Breaktan. Sana kaskan ka ti babaeng arapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok? Sorry. Yung sana kaya't nagtidadakkel ko apong bereti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutan jay nobyom. Tsak lakursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlawa di makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat na jay.
Kimandila dagiti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ay at tatang. Ha? Sa anak ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Dahita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwara, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga abangan no alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maon. Sumapol kalangan iti sa balay. Ano dita, anak ko? Patsik nga, adun to pa ti agaram kan ka. Agba kaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklo na, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami itong umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan nga aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na dyan nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang araw na. Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Gamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mat nga rod. Napintas ka mat. Yung apay nga tangay, adi ka mat na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda ka binadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani? Sumrak ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga rod ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tuman kit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanin. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Da kayon ano kayat yo. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damatan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanya. Naa, nagpigsa pa tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatag gatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day te order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabit laan, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang.
Idikwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanya. Imbeleng damot. Kasano, nagapgadmat ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksag. Sayang ti ginatgatang niyo. Madadaan lang Ikabil talat tay jay freezer tay display manan inton biga. Ay, saan na nanang? Ti yun ilakaw. Nakarkaraw nga awan ti gumatang. Sayang met nga road. Sapay nagpuy-puyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak met. Anyalangan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan na ti diyo tultuladan. Di kayo kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Uncle Lutep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, dita kabangiba nga puraw. Tay munay apang burger kumangkad. Ayun sayang pa'y matday tanodyak aramidan. Awan matang tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Na kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin nagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan niyo, Uncle. Adun ti customer yo diti basit a bakery. Kabalan nyo matanti manang daniti tao? Apay manghalak pa'y lang mat iti sabali ngay. Katno anda kayo mat akaanak akatulungak dito'y. Nakayulangan ati tangdanak. Sa bagay. Hanggang uri mga kailangan matiti para masayo, Uncle. Day tati narigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang? Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pailaan. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Otep. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanan ato puljay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangalda. Jaklam mo nanang. Otep, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamot ten Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kaglingag. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga kalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnanamdam. Okay, tanya nga Talagaan na mas titimplam iti tinapay Otep. Jak gumatangan makabsog mo ti fritis mo. Inton maminsan man na gumatanga kanya. Ha? Nanang,
Awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Diya ko nasangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot ka dagiti makan anabati idiagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Apay adi ka nagluto nga. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pa kakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Buy-buyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manan nanang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, adaman plano yawn amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ang negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat taglako iti tinapay. Narigat tagmasa ken agbake. Apa ti kunayaw, nalaka ti kasta atrabahaw. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raon, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tistinga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal nanang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amangan no adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutang palpakpay ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasak tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare eden. Tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lili. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagos sa paman na nalabaakta kayat ko tidisinyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy jabro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Tingga mo mangkita iti kayat mo agatangan. Alaman maray, mapantaman nga ron. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasano ngay no natay gaya man dagiti akin bado ka dagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasano ngay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay. Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bestida. Ado ti pagpilyam. Sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag laeng nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakil tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Diyaka mo amare. Adeng manungay matikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangina tilako yu. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, kumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo naglalako. Pagan ano kumatigumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwaganak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayan nanang. Ijay kantua. Adamatan aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumat ti customer da. Napintas siguro, nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan nanang. Ay adda ko mapagpunak. Tapadasag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo nanang.
agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalilay. Itay kapay di tasango ti baker eh. Di ka matla gumatangay. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaan mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin ay abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka mabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakita ka mismo. Iso ang naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalalao kanon itilingit na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingit na. Sapay kumanod kud pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan na nga agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisyal. Ay nasaanon maray. Sa nabalay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyaktong ti pagkatangam. Lay, apay na nang. Kanya na ito ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y amaw no talaga na pintas ti quality na. Kan amoyo aya ti mangusari ti dayta. Pakadanagam aya nga main. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga ramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw sana quality dayta apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Anya tayo makmaksit amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo't. Kan anya pero gito'y adda dito lami saan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging muteng. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga na-practice anak ko. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mang offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wan angam sa balilat tano da formal training yo. Iti saan nga agbayag? Adan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ha? Ay susmaray. Anya nga asok ngagtaon di tabalayaw. Ha? Ay unag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutok iti uben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong! Karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapoy ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanon nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya nga nanang. Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuti nga ko. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak.
Agyaman kay kit dia, tawre kas jeti nararamid jo kadagiti kaarro pa tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay suda ket ngarod kasi dagiti balay. Jovanan ako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan saanan anak ko. Agmula aklaangan itinatang. Tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anyat-igata nga Maricel. Tay man paborito ka muna tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya. Nakapaibo si tila ko ma-barbecue, ah. Un tata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil mga orasyon, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo na. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak ngaminan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamutan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitag ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat na. Lakwanda kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan ka ito iti libre anatang. Tapang ramanan niyo, Maricel, pare Utep.